Nazareth. Ngiyanibingelela abalaleli bokhozi bomhlaba wonke. Ngicela uqale ngithandaze uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha ngiyaphezulu. Ngena nathi inkosi kule nkonzo singena kuyo ukuze kube phakade. Amen. MaNazaretha ingcwele singena kule nkonzo yeSabatha lesonto lokuqala kuJulayi enyangeni yesikhombisa. Sizokhuluma ngoNkulunkulu omkhulu okhona emhlabeni nasezulwini oshembe. Ngicela ukuba ngifunde incwadi kaNehemiya 8 verse 14. Ifundeka kanje: bafumana kubhaliwe emthethweni kaJehova ayala ngaye uMosi ukuba abantwana bakwa-Israyeli bahlale emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Amen. Ilo ndaba engithanda bangiqale ngayo. Sisemhlanganweni wenyanga yesikhombisa uJulayi ukuba sikhonze uNkulunkulu sisemadokodweni silindile, ngoba inyanga yokulinda umhlangano omkhulu emhlabeni nasezulwini. Izintombi ziyentanda zinomkhosazo wasentanda mhla ka-7 kuya ku-8. Kodwa indaba enkulu ngicela ukuba ngiqale la, ngikhulume ngoBhombela. Amazwi athembisa wona uBhombela. uBhombela uthi ekhuluma nabantwana bakaNkulunkulu ababekhona, uthi bantwana abanhliziyo ngizohamba ngishintshe ibhantshi. Uthi ngiyosithela ngale kwegqumu, uthi ngiyawuqhamuka sengiyibhungelisha. Uthi ngiyawubuya abantwana abanhliziyo, ngiyawubuya sengiyibhungelisha. Ngiyawubuya ukuze ningibone, ngiyobuya enkosini yesihlanu kuyobuya kuyimi uqobo, ngiyobuya ngihambe ngey'nyawo phezu kwalo mhlaba uNkulunkulu angithumele kuwo. Lithi ikhetho lakwaNgema eMkhayidini ngo-2011 kuMeyi lithi, shozi ngithi namkhulu, lithi angiyange ebuhleni, ngingaphilile kahle, ngingazizwa kahle empilweni. Ngakho-ke ngangaya ebuhleni, kodwa ngifuna ukubona inkosi ehlezi esihlalweni, ngoba uBhombela wasiyaleza wathi uyobuya enkosini yesihlanu. uBhombela-ke mfana kaShozi kangimzwanga ngendaba, ngambona, ngahamba naye, ngagida naye, ngakwenza konke nje naye. Wavalelisa kithi waqeda, sadumela amakhanda sangazi uNkulunkulu mevalelisa kanje ethi yobuya enkosini yesihlanu kuyobe kunjani, kuyobe konakelephi emhlabeni. Lithi lehlalela ngama ngifuna ukumbona ngoba ngiyamazi. Kwaba uLwesibili, kwaba uLwesithathu, kwaba uLwesine, lwaphuma unyazi lwezulu lahlala phansi kwesihlahla somkhuhlu edibisela phambi kwendlu kababa. Base bezwa amakholwa ezozibika kuye, ngoba indaba lapha ekhaya ithi zibike kuye, wena nzalo kadingana nosenza ngakhona. Ithi umkhulu usefikile, bafika abangcwele bazibika kuye. Lithi leli khehla limngemuva la lingaguqile, lithi angifuna ukumbona kahle. Makuye eNtombela ngizombona uye uqobo lwakhe. Lithi yabona-ke sengimbonile uye, zonke izimpawu ziuye, ulaka uye, ukuhleka kwakhe akahleli noma kanjani naye wengahleli noma kanjani. Lithi-ke leli khehla sengilinde into eyodwa, sengilinde iSabatha balishaye. Ngifuna ukumunye wangena unyazi. Ngakho-ke maNazaretha lapha ekhaya zomhlaba sikanye nawo, induna sikanye nazo, abafundisi sikanye nazo, sikanye nabo, amakholwa nje onke athanda ukuze ebuhleni kuvulelekile ebuhleni ayeza afika athi unyazi luNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. uNkulunkulu bonyazi buningi kakhulu futhi siyabona futhi siyabuqonda. uNkulunkulu bonyazi buhle kakhulu empilweni zethu. Inkinga enkulu iba senhlizweni yomuntu, ukuthi inhliziyo yakhe iyavuma yini
ukhonza unyazo edokodweni lakhe ngoba ithi indaba esifunda apha phansi ingenyanga esikhombisa uNkulunkulu uMose wafumana umthetho ubhaliwe ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bayohlala emadokodweni bakhonze ngenyanga esikhombisa sisakhona sikhonza uNkulunkulu futhi siyamuza futhi siyezwa nomhambo ukuthi uhamba noNkulunkulu ophilayo uhamba nonyazo lwezulu ngelinye ilanga nginganyakazi ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma ngomuntu engimaziyo owabona uNkulunkulu sasibe mina kube ngangukucela ngangokuthi cha ngisawubikela omakoti ekhaya nezingane kodwa ucela wangena emanzini ngelinye ilanga uBhombela esuke lapha ezweni lakithi ezoshada intombi yakashozi wagaga uMasigwayi uthi uBhombela mtakashozi angizile uzokushadisa kodwa ngizokutshala kulezi zintaba ekhomba intaba indlamhlanje akethi ikhomba intaba kungekho khona ngekho Nazareth ekhona yakhomba intaba yalezi intaba engikhomba namhlanje yathi lawo manje azaba ngamaNazaretha uma ukuthi usiphathe kahle lapha yathi kuzubona ukuthi lokho engisho kuwe kuyikona ngikusho ngoba ngeke uzuhlale kahle lo muzi futhi lapho la ukhona ngeke uzokwenzeka lutho ukuthi uyobusa uyohlala uhlupheka izingane zakho zawumbathisa koze bephakathi nangempela izingane zikagogo uMasigwayi azizange zibuse izingane zikamkhokheli uMasigwayi owatshala uBhombela namhlanje izwe lakithi liqhakazile okhomba phezulu eSankavu eDazuku walapha ya kulababa ayibheli macingwane nami nje ngingumuntu wakhulalena emakhaya konkandla engabongayo amagquma nemango yangakithi nalapho engelo sakhona ezicabeni zabantswadi leko nomponjwane elibeni izizibe ngabhukuda kuzona emfuleni endizwe nomfula isizibala okwabhadephisa khona ubaba umfundisi babwami oqhaye kwambizana ngiyabonga ukuthi zangikhulisa zangivumela ukuba umuntu akwazi ubona ezehlukahlukene ngesasho ey'nhlumele enomngeni ey'ngxophweni zethu ezedlule sikhuluma ngokusekelwa komhlaba sithi one of the acting agents ukusekelwa komhlaba kwakuKristu uqobo naye wayekhona sakhuluma ngoShembe ukuthi amayimisa ulwandle libuyisele emuva olwase lugubuzele itheku kwathi thina sinobaba kuhlazana ukumisa kusekelwa umhlaba sisho ukuthi wena ufika la balikhomba ngendiko olithuswa libeka lapho ulwandle lisekhona namhlanje bathi amayibuzo sefuna yasehlolwa umbhalo ukuthi uNkulunkulu wathi asakho umuntu ngumfanekiso wethu ngisho uNkulunkulu wayedwa kodwa ke iyahlangana lento isihlangana nabo futhi uNazaretha uma kusekelwa umhlaba ilanga lasho ngisho uNkulunkulu alibeka kuba lengcoliso esineliswa ngalo nathi yini ilanga lesabatha wayekhona ngithi wayekhona uKristu wayekhona uShembe ngakho ke uNazaretha ke uyiqoqa yonke lento ngoba mama bekhona bona sikuthola futhi ukuthi bona uqobo bangamaNazaretha kodwa ke singabuyele phela sithi Jeff sibuke nje sidlule noma sodlulile kodwa kunoMathewu 2 uverse 20 kuya 23 Mathewu 2 verse 20 kuya 23 kufika ingilosi ngephupho kuJosefa uJosefa eseGibhithe lapho ebalekela inkosi uHerodi uthi ithi ke u20 vuka uthabathe umntwana nonina uyezweni lakaIsrayeli ngoba sebesila olezingela ukuphila komntwana wasuka wathabatha umntwana nonina wafika ezweni lakwaIsrayeli kepha ukuthi sekubusa uAkelawo eJudiya esifunda Herod uyise wesaba ukuya khona eseyali uNkulunkulu nephupho wamuka wayeGalile uyalo uNkulunkulu nephupho uJosefa ubaba noMaria unina kaJesu ngokwenyama ngoba bona bangabase uJesu ngasezulwini ukuthi ungabusaya jika ulibangise eGalile kwa wayeGalile wafike wakha emzini othiwa iNazaretha ukuba gcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha
kusho ukuthi asithatheli obala asicabani akuwona umbono ngathi ngwantu ukuthi sithi Jesu waye eNazaretha so ukwazi ukukhuluma ngobuNazaretha ke usho uJesu ngaphandle abangaqondi ukuthi ngempela ubuNazaretha ebuyini ucabanga ukuthi uNazaretha yinto nje